isi muzi nka George, gusa njye mwita Perry. Ejo hashize nibwo twamushyinguye, nicyo kintu gikomeye nagombaga gukora. George Floyd yapfuye azize gutsikamirwa ku ijosi n'umupolisi wamufashe amuziza ko yari yishyuye amadolari 20 y'amahimbano igihe yari agiye kugura itabi mu iduka. Ntabwo yari akwiriye kwicwa kubera amadolari 20. Ndakubaza, ese niba birabura bakwiye amadolari 20? Turi muri 2020, ibyabaye birahagije. Ntabwo nigeze mbasha kwita kuri George uriya munsi yicwa. Gusa wenda kuvugana namwe uyu munsi biratuma urupfu rwe rutazaburwa agashinyaguro. Nibyo koko, urupfu rwa George ntirwabaye urw'agashinyaguro. Nyuma y'uko bamushyinguye kuwa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020, imyigaragambyo yahinduye isura ndetse ikwirakwira ku isi yose. Nta mahirwe nabonye yo gusezera Perry igihe yari akiri muzima. Gusa ndabizi ko aho ari ubu ari kutureba. Perry, reba ibyo wakoze, mukuru wanjye. Wahinduye isi, warakoze ku bwa byose kutwitaho igihe wari ukiri ku isi kugeza ubu. Reka nizere ko uzabonana na mama wacu mukaruhukira mu mahoro. Urakoze. Kuva Brazil ugera muri Iran, abantu ibihumbi bifatanyije n'abanyamerika mu myigaragambyo yamagana urupfu rwa George Floyd wapfuye igihe Derek Chauvin, umupolisi wo muri leta ya Minneapolis, yamutsikamizaga ivi ku ijosi mu gihe kingana n'iminota 8 n'amasegonda 46. Muri Amerika y'Amajyepfo, abigaragambye bakoreye imyigaragambyo i Rio de Janeiro. Mu Bwongereza, abigaragambye bahuriye hafi ya ambasade y'Abanyamerika. Ibibumbano byerekana ubucakara byakuweho mu Bwongereza. Abigaragambya bajugunye ibibumbano byerekana ubucakara mu mazi mu gace ka Bristol. Mu Bubiligi, ikibumbano cya Leopold wa kabiri cyakuweho nyuma y'uko abigaragambya bari batangiye kucyangiza. Mu Butaliyani naho imyigaragambyo yahageze, gusa bo bashyizemo intera kubera icyorezo cya COVID-19 kibasiye iki gihugu cyane. Mu Bufaransa, abantu barenga ibihumbi 23 bahuriye mu mihanda bigaragambya, bapfukamye iminota 8 bibuka urupfu rwa George Floyd. Ibyamamare bitandukanye nabyo byagize icyo bivuga nyuma y'urupfu rwa Floyd. Kaminuza zose zikwiye korohereza abanyeshuri babirabura kwiga bagashyiraho George Floyd Scholarship, bakore nk'ibyo Perezida Reagan yakoze hano muri North Central University. Nibyo bikenewe. Ntabwo ari ibinyerekeyeho, ibi byerekeye ku muryango ni ukubabwira ko batari bonyine. Ubu dufite akazi kenshi, ni ukuzamura amajwi yacu tugakoresha imbuga nkoranyambaga duharanira impinduka.